Oya wasiara salabuki may nakaulebu na kiyala tilebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Ebi nakabeyaw na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan na evangolite ay raki-raki. Kay mami na marama ni Northland, kay mami daw talenta ka na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Ni sambulu binaka se koyongo na bagleleka ni nonde tukutuku era sana sanga tu ni sauma na liuni bonua waka itikutuku na taunda ku ni be korlelebu na tini na pasiende ni labo kanda ulaba kana mate ni tu membaleta na non rabaka ibota ena bengarabi ni tambana ni wai sana sauma tigo na mate ni tu ni labo ngori na kanga ena binakati wayana kena pamuri na be kaya ngandreba na tambani ni wai waka osibi manatiko endo na komiti ni wai ena be bonua ngandrebi kina na bebu kiongo tukuna rabai ni sibia ni tiu sangabul ni tikutiko se korro era sa somu tina non rai tina pasende ia nei labongo ena suka talebeira rauta ni bitu na milion na dola e bitu pakatiki na mate ni tu membaleta na bebu kiongo era sana tebu buli na non rabal ni buli karra tarana mate bol ni Australia rauta ni ndona rau 5 sangabul bagada na ngoni buli ena raki Muslim Primary School lagi sikoba na mataka ndai na korni bulongo na tambani tukutuku na FBC News karaida na tataka ni bogadoko erangaraba na non rabe buke na leo ni mate balu ena non nua ramara utana ngone na non rabal ni buli raw tumbo na tinika 5 na pasyente na kamba ni buka na Fiji Airways ena mbagsawoti ngone tukutuku bagandai taka o Ayas Sayed Kayum na minista ngaraba na tambana ni buka ena mbakiongo erna dingo matiko e sona bakalislesi e tolondolo 5 dola na bonisi go rawati na tumbu ni bitu sangabulu poindi rona milion dola ena ambaki bagai labo ni ronondolo 5 tukono Said Kayum ni kota na baganui ni na rawi labo lebu na kamba ni ongo ena bonu abu ni buka men na bagaro bengarabikina oyaki Singapore kay Francisco kinangito e pagandita ko Ben Ryan nandaw ni papulidi ni timi rakabilo abitu ena nonda bonua ni na paedora 5 na beisau ena tinika rua na iwili ni dorbo warautaki kina sotsota ni Singapore Sevens na maki merau na lewena na timi o chosu abidi ke sebuloni modena dangi ena sotsota ena moni madha ongo mai dhabe kiri na baleleka ni nonda tukutuku ni bwading vinaka Bulan ko salon itinay korbotan ando tali tak na varong wenang bula FM namban 2 ena sere. Dolbina wa saukuru todo tali tak na bula FM. Nimbula narango labinia to ken korro ena kasi. Ando bakrong en bula FM namban 2 ena sere. Bolvinaka ya makereka menandi Nesbea nambula FM number 2 NSR. Wa korbo. Ta sanga talen don station ni rolerua. En number 2 nga nambula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.